Ayacucho chaypipas kapushami willakuykunaqa maypin kay feria anchapas llapan chikpa justicia chay feria apayukun imaynatataq ruwayukun riqsikusun astawan. Ayacucho llaqtapi huktapiwan apakun audiencia descentralizada runa simipi kaymanmi achka runakuna anchuykamunku kay feria itinerante llapanchikpa justicia llaqtan justicia purichiy niqman. Kaymi umanchasqa karqa Corte Superior de Justicia Ayacucho llaqtamanta kaymi apakurqa Vinchos ukupi. Hankunaman llaqtamasiykuna apamuchkaniku kay llaqtan justiciata purichi. Chaymi ñuqakuna trabajachkani fuerzawan hankunarayku tukuy cariñuwan manam ñuqaqa hankunataqa qunqaruykichikchu chaynam ñuqaqa trabajasaq hankunapaq llankasaq de la mano llapa institucionkunawan justiciata pasaq llaqtan. Chaynam kay maskan kallpachayta juezkuna riqsinanpaq llaqta runakunata kay audienciakuna descentralizadas interculturales ruwasqankuwan runa simipi yanapanqaku ima sasachakuynin kaptin costumbrinninkunata hawariykuspanku. Titular Corte Superior de Justicia Ayacucho llaqtamanta magistrado César Arce Villar ñawinchaykun kay llaqtata kaypim doctora Rocío Yupanqui Quispe llapan juzgado de paz letrado Vinchos llamkaqkunapiwan chaninchaykunku suqta audiencias descentralizadas interculturales nisqanta kay juezkunam allin kawsayman churan llapa llaqta runakuna sikunakuy kaptin manachu husan qullqita jun warminman warmayuq kachkaptin ichapas husan majarun warminta chaynallataq partida de nacimiento mana allin qillqasqa kaptin chaymi ima chaqrunakuy kaptinpas yanapaykunku allinlla yachanankupaq llaqta masipura. Efectivamente queremos acercar la justicia. Justicia también ñuqayku llaqtarunaman, wakcharunaman, hinallamantaq unquq runakunaman, machupayakunaman chayachishkaniku. Paykuna imapi chay sasachakuyninkuta justiciaman aypanankupaq. Chaynallamantaq ñuqayku llaqtakunaman siriniku. Chay llaqtakunapi imapas sasachakuyninta llaqtarunapata alchamunaykupaq. Kay modelo justicia itinerante apakurqa kuskanchakuykuspa Ministerio Público, Defensa Pública, Ejército del Perú, Policía Nacional, RENIEC, SUNAFIL, Defensoría del Pueblo, Juntos, Pensión 65, chaynallataq instituciones privadas CEPRO, Los Andes, Nijuan.